biya kamal gwasame tako dera and dera talk dera je laradi no cause talk dere laradi jin cause sometime reunion to one cha nong no ba catch ba la nyamaken mi jira mulu ne je la talk re take duendo bi le gwa ki de dur dera gwa de talk de laradi na mo gor jeno dera and dera jangach kuan la tuka che tel ga kon weri chana talk shi kon goro ban jeling no kono bokora mi le teach je ki rami mo mi lokon banaje gor maniam mugora no ba talk ba jelar la tuka gor jeno jin la clear ke man dan ladi man ladi bella mi george me dera da di ndera tik de dera je otek no mugur jeno bu talk be lar nyud jeno jin burach ke mingeji okay burach ke michi talk ko shikon ngwan shikon ga be assume shikon burach ka assumption ko te ramla assume ne je no right kon ke tin kon nen kon ke tin da ko kon ke tin na ko kon wari na michi kon ngaje no okay na me riak and then bi talk be de lar chi talk she be she beto okay anyok la dan ka talk bi gwaz de bi gor gwaz dan bi talk mo bi lar ka jang and no bi talk be laran bi gwaz dan bi lat ka je ka bi lar ne de talk je bi lar especially time men tama time mo baran lar talk me dan ke 2013 major talk chi koran lar talk ke 2014 15 16 vega 17 and then she that event she talk cha guje no shemal chi den but right now she kon me do dien me be chana jele jeng nyok again ajen kwal goro mite ke me le roda baran la talk no wo kon wen dien wo kon ni la ko kon society nore then bu kon me dan le roda bana shular gwada dan she kon ngai ke jeno ko kon reti mere dien me lat kon talk she bu kwena kon ko sometime they to ko quit de randere kwet ke der mi jeg dere la ramamo ka kon were mi gor kon baran ger ke reality maniam bu kon e content cha kon ban pin bana ge jogono mi take away do dien me de yerun ger ke je bi alunga community duna me mi sha loge de la mo gwalong der doran der je ken der to right ko kon ba de je le reserve on ke de je preserve chirgo dong de tok that thing ko right now mu ye ne to look ye na kana gorbo no to ko mo ba bon to nat ko bi kana to la to kana ko kana gor no ba ngaje no ne ka doro mo ne je la to kana to dong jo dong chicken gor de kana part of that society so gor kon ban to ban la ne to gor you know bu wonyam to ko men yam ko bi rom ko ro kel bi tok bi larna gor je no bran bala honest kamandan an gor no dar la ne dial shin chika chi bu gor no bilat but bu tok bi jaga bilat bi kwen godde man dien gwasame gor je no cause right now la tini la na the threaten ba ji threaten no ba mo kerek ba ji mo kangu and all that rami jogi no ko chi tok shelar ram mo kuje ne melade ko sometime mi tok shelar be tegane ba ji threaten ko gor je no bi jawdu bi nyok mu kuje lat pinyok shiburach allo these people live kana rodian no at talk abeka kawal chingedian already she lead ke cha call so they can cool a thing di ajana kwa call jogo no di cher kon ne reality ke different to kon ke cher to goal ko kon ke cher to goal bi idea be kram mo bi dealing michel aro men yer kon jene tine amen dien yer kono cher me de ji jogo no men yer kon ne me then out of blue bi dwar bi logo lingeja kangi jeno na mo a talk kujele logo no baje la rar so jin mi si jeno honest to yourself and on gor jeno jin bi bet ana chitu ri belep ko logo talk no bi benefit ke yo sendane talk kire ga dan le rode ko kon were jen to tema choy dan benefit kanete ko kien choy dan benefit kan were ko kien tin te ka o jekan ngwane ka ta dan shu nywere ke je
jan le na ne no mi sha lat ka thoki lat kamal la take opposition ne lugo no de mala mo de jalat ko they are benefiting chenen run mi sha be ka ke shinati ka kor then we can okay mal at wano so mi shira mo yeranga yerane dial kodi jin binong no yo gwada da han rik nane ke ji bi lar no tele mi shale mal bi lar tele tok mo bala ban mi chet ben ke ji and then bi le binyo mi cher ko ngeje no be ji chuch ke be ji chum no mo chwale di kwe ngida ka jarama mo ko jini wo mi kan ri kan kon ben ka ga a chen no kan malat ka mo ne to so mi ne to chi ka ye ben ke ji yo bi le besaranda no e mala alat ke je so na mo chwale di chwale kwe ngida ko kene char ka mintin yam anona man dian wo gwad me mi bel ko rodan ko bel teten all the time ti ramadan de mi duode je la de kwije je ramadan de duode je la de ngeje je so bana ka da so ram le duore ngeje la joje ke ram le duore kwije bo la joje ba accident ken mi accident ngai kon diale e chang ni yenda la na yan ke je mo dong chi dwer shelat la ko na gwi ken ba ko ngaje ngaga le die ngeje go take a mudirije for example te right now jiran de my diri la diri duel chicken wore kon de which no dong de my de la ka tugul de which la toge no we care ke de which and then mich ma chi la duel dong chi bode chi 11 and chi shuri uru jang gwa dong ni ne dong te ne te gang go ke gang na de which chi ma chi ba re duel ngwa mo mi chi ba pin and then chi ma jang gwa mo no chelote gar mi chi lo ore che bon ma che jaw lef ke che jaw twany che twany then chi ma che ro de yor chi do mo che wak what will happen dong there ad there jo moch no keriek there and there ober no yom bina ka bele yo ba ramadan te ka ma janga ba gwana ba gor bu gwanda ba ke ba jugo no ngu mi benye mai pin ke je no ke ngu mi mai ke ni ga gone la te tin na mo so jira mo ba ile de ba ji kep ko ngot yo na ku ben ko jen le je ngaje ke che le de ngaje na mo shala accident ko di ke na ngaje no te rambulo ben yo gwa to mon le jen na shala accident so then mu gor go ba je yen ba gwini je no le de je ngaje che chit karam jel ga mai de ka ba mai de be wa ka be je yo da baran be ber na mo different no so jen to ko di jiran mi te mi le di ko ban tok ban je lar bi til ngaje no ram me le de je ngaje wal le de je kuje chigana kana ka kon tem doran kon were de kon ti je no kan were kon ni kwi mi te na ka kon let kana ngai kana wal let kana kwi kana of course let kana ngai kana ko kan la jakamo bi ka we bi ka kon kulo ma wan kan dul kon bu kan kon ga me dit ku kan wan ter ku kan le loko de nwari no de kan so jen me chal kan odi bana tok bana je dilat so na me mi de tan ngwata mo men de dien jenen jiran mi te mi jeng mi chelat gor jeno jin bi responsibility be kan be laro yes chare ga me chele chelat en la wrong en ti mi jek chelado ko te tana tem la ken alami bi mi jek be la bi bro baraka jeno keni lele keni lat ko de diality te lat ko den leran ke ngeje kan tane ni chale da ngaika so malat ke ngaike jenena mi ay mo ke yo wonte ay jo no we dwe damor we dweje chaje mo ke yo chi damor chi dweje ngwas moni no de lar no dweje kwiji wala dweje ngaje so dweje ngaje ko chaje kok mi cha kok ke lu o jen le de je ngaje teram de men jogo tama ina grama mo ke mo rama mo kariek no ka ba jogo no charan che mo kariek mo karan kana mo kariek so jin mi ay jogo chi lat ma ti dwer jen chwala de jen chwala dwer jen chwala o jin responsibility be del kan committee garing mi shila dan gwada mo dan be de lar no chere ga ma chela le chalat so na meda la ke sit kenire kon te Rwanda me da ne shi kana ne ke 1994 ne te kon e cha na ne te within the community kana ke they dwaren en winimi antem right now right kone ku kana admit no shi kire kana lad ne ko ngai ke te within the community du no sha ko cha lemnyo ko be karar brana blaro yes me dan chana chakanak te je tie ga da chakanak chene di chakanak ko di shi ngaje no cha bet siga responsibility chikana kan dan ba kana kuma ba ka yen whether ba ka yen ka pekti tegedian ke baran bajina ko kan ngoten content wana mo according to ngota kona chale so ko le je ngaje shi accident
and then bari ka mobile belat. Another thing ran la je kula we are realize a chirek chewe be kula rono na charek chagula la tok. But gwa dan le je chi jange je no chi mi jek che chap. Mi jek no mo kulo bene yo. Te ku di ram me kwije tok. Jin mi she be admit no shirek che la chemana to ka South Sudan. Nuer kono tin chicken an mi no terik mlet kana kan nuore. Ko kan tiken ti charen tenial we can ron no melet ken emogwa we can onere na kan ka kanati vulnerable people to the which we can belo ji ayo tika kel ke civilian mite kel ke civilian mu chicken ga pel gwa dan tigeten the no be kan civilian be kan ko nak we can ke displace changar of ji kem so kan chicken ban meet and kan ko kan ka beneficial kanedi je kan ngune kanedi je kan duor ko je kan duor chicken na bigu je no mandaran tika ke media so na me jan shwale tele wo gorano dere admit ke de laro no na era jaram dan tekrek ko la rana laro wo shi en wi ma yodo shi en wo na ne ko ke de ni cha kamodoro so na mo tete ko chicken ne ke ni kan ko condemn so jen mete ko on tam right now shushkon so en tambele ne bin bakodi brand ba tok ba ja admit chere mo shi Rwanda chitani jikan admit ntame no me chikan lan medan riek ko jikan ko jekre lo idea me chirana chep mijek so jin mi mijek chep ka ken larar ma ba je hunt forever re take do chen ko jiro no dong wi gwa bangwang no abilat ka gwa de abi no shi mijek che chep abi apologize kan wer konti nagi ko right now tele ji tok mutreidu no tenel yaktin kanu lanya yakabom ke tika ter ano karama mo jin mitik terka ha chu gor my family chu nang ne my family gor point da ramadan te ke terka je anyok right ni la ramadan cha duire no ko jen ta jen kule la togo ni be responsible katin contin tin la di en jin point do anyok la tuka te ke ne te mo la tok la kana lar dundo be ken mo do dien mi chite tin be kana onyo mo kana art no shikan la roje kane ta ngwan and then bran brodo mo ke mo dong de story de dero gwa ka je no be mo ke example te ne ta ngwan te la rana te je no ngumulu doctor ma char ko runen dia la konen yene tamete na ka kon lar ke no ye kwireng ma char ko nuer shikareng ma char kene jaka janyam la te je rana no ne reng ma char ti dini jen ka community nuere dini ken ka community ka dini ken ka reng ma char reng ma char kwal dam jere nuore duno nuore jeka ke teke tinwon chere me je kon nuore teke tinwon cha kon kula dabrede tele me de reng ma char no deje palkaje ke de guje no lenye ne dial chijen duno mana ka nuore ke shuram kel la shung na badil ngaje no ram me na ka shude me gula jara madan teke chuo ko wajen ishe duop che je blok kataram che tede men kap be jogo no jina chu nuor shu ko ledika enana so namo de guje no dangit ka ko samtam te mela lar ke no nene shenki le didba ke chi le gwar chi wone class mininde wajin ano gwar che dor che jawuch de dor da ne pid bo la bala mdid beteke PhD beteke master degree beteke degree ke beteke certificate ke bu dor ba bala koer bane ke still chetin konti lade chega bangaje no naken dor kodi ene tam to kon kani didit tengaj ka ngwak tilaran ride lo te mengaje ka lot kaje batana right now shikalune je kos kokane na ka yo kena kelado shiken ko shi mindien dan take me mindien dan en let tama de ka char they will feel sympathy kanetin kontin chuta tela vulnerable people so these people teleka talk mythologian jin menakna ka chu dak ma char ko reng ma char na ka je nuare de jogono kwe ngita enomone aw kam de na de ka ne ka jamo ko te ne de gor ke reng ma char teram chamoy ka yo reng ma char teram chamoy ka hok doran kon nuare teram chela duel de na ko lo bomono reng ma chara gor ka duno jui di jene jin me lokiga ko te ram chung ne kel Ibrahim mo
bi kul goro nagje kie bi changa jeka ko be je kul ba kul pel jin point de ba a chen kiram mo che go jien a chen kuriyang machar ko jienan walle cha je de mon gorbo ko da ti garara dien bo mu de ro le jej bo mu de le ni nyir bo chit ke nyir dan nyir yang machar so no mo a meditin jin mi nyir ran ke karara dien ngede no ram mo cheng ba jien bo cha je bu manok ane te tona chentama sha community cha je jako be loide be jat kanga yena community te la gwa wetin ram mi chiran mi chi duele she wang mi chi duele she wang ram mo ke she joj ke ja pele ruich mena gwa dia jor ba la gor no ba ba ga ngajbo mena gat ganko ano jen gan ngane ma ba be dil ngaj ko chi tek de she bat ti siande she yar so the only way be goro jen ano baroda dil ngaje no nga jin yene je chetama te dialet konke sika personal issues edung society kadan mchuj kondial te botetin te rautetin ko de shinetin kontin cha tok cha de goro bajala de ken sika wenyam chinede dong chiran che de chup gwadan che chuptin ano che te ke chance mi bagwal be je but ku kwale wi ngai ke gatin kontin lade gatin kontin be keje ano ramo mo ka tok de man tok de chi ramo gwa dundo che gwada mo che je de lar no by chance ke de ko lar bono maybe da law dong tene ti sha kud gwe sha ga la nyam dien ko ne de kono pal ko kud gwe chicken tok chicken lelet chicken deer ke eneran they don't care liwi chuji tedi chicken deer tene mo jena ta anda nen kone re dur kon dial kon wori ko che tok che tel jine dial no chigala ne ti laram man dana noka man de benefit cha kon nakadi cha kon nak nasar cha kon nak ulang cha kon nak lungushuk cha kon nak fanga cha kon nak kobo ke wi diala kon ya kon nak tene we ne ke unity state accordion she condolence ki condemnation letter cha jaman goro belaro chilo de jadalon ko manana chalat kan wore ka wal ka kwaredit te de dier ba ka tiga dan en to kan wore but they cannot admit that ko ken kugala benefit ka chojdan shush ka kon you see that so she kon de expect no ramomo tlo de take un take talk me de conjectin ko che gorno te mo gwa madarlat so ne de ti think we ro yaran but te ko kien extra layer ti bo matin te mo jero de chonka ke te mo jero de chonka ke shenge dan me sha ko ba cha ja kaf ti kon te ga nuwer te telo dien lo no cha nuweri cha ko kaf ke cha don nuwer cha ja ko kaf ko wa en akobo jen dor nyam bumni jen don nuweri me ya ke me shang che tene te ngwalung chi lo dien che te ne ka fon nuwer te lar ke no cha gwalung ko cha nuwer cha ka kaf so mi jini gwe je jiran gwadin guji no de nuwer de ko teten jin mi cha jiluk der nuwer der kaf ko bom der ja ko bro de submit keji der no ko no ano ko keben point kebe line ko keb jung ne o mekana ko laro bne melat chi belat mi shirane jugno jina me chi belat ko kana lar ramo mo ko ji control kara mo ram je ram ko ji control jin luega mi ladami je cho luek gwaza dana ladami gwa mi ladami je jung ne ngo jin mi na mo mi je bad mi ladami gwa cho tak so yen joga ye eno ledien de je ko nag yen nuore jindi lo tet ko bne ko bugariar a society we mo na me kele chen chuwe no we do dien la e joga no bi doro dien ka a jin doro dien ti dialo la ka tik so we mean that la ro dwa ngaji eno jinga okay so na me gor jeno de kon dial eno tik ngaj kamela rode re dwarana tem ka kuje mo chana tuok chana jakan nyam charo dan jako bi kon la ne timo tibu tuok bi lat e joj
anyok bana kon gwasme mitera mo chiriak ke shi gorno be duwar ba jelar ka kwidan akon gorno bana je gorno bi kon man lade bana jeling ko ba kula te ka duomi mo bi ko reaction dana to karam mo ban je kula ngach gwasme lana goro ba tok ba jeling karan rami mo mete ka tok lana goro beling chena goro ba pal lana goro beling ko naga je no ba mandan tegeje be goro bengach anyok naga je long no ba me kwaje be je kwen ko be kula ngaje no ku operate di ki le de tana cha goro je no de na mo de jeling kan changi kon right kon ko kwitu kan tam brandil banaje chi idea and be karam mo shi bu goro no bilin ko jin shaji brain watch already na mo muritin alatel tuka kano jin ci jin biya consistent gama dana ledi eno ci tuk ci bi min jek so de kon jogo no na kon de kon chalan ware kon ware pain kon de ko dan ngi ka lat tuka de no bu kon tawne ke ko ne ngwanta mi karanu raje la wajin ngum ladi rar ke jamo a secret de kon mi chala secret ne kan kwa kolan nako bran ba mi jek be chep balar no a chalat kerun mi cho ben ka mi jegna mo ba ye be kep ke je yene to balar no arandun chab ginje no jele de mo en ram mo ni so mi china mo cha gor kon chen gor kon bana je ger cha dan nge ko ban la tuka bana je lat ki bu kon to bu kon lat bu kon la netin ko ken ko bi ken ngach mi te kara mi chech aju ga no mi ledi mo mi jek and then you should stop and me dere we ka kon enono gwata me ba gan mara kon te gwasa me ba invitation dun ke ba invite me dong tem de ran lar ke la tuka ka kon ta dan te kon ke je you can request ko tene te ngwande cha tok charge gor de kana la let okay share metal request for now ban minutin jena langa kon diala no di charan nge ke tok charan nge ko bran be tok be jelat ko jen bukule la shanda non take a message mi che karam kel mi che raj ke kwigan jen take raj mi gwa mi chelat I shared that video ka my Facebook page jen charwaje gwa take raj mi chelat en naga jelo maran mi charaj ke kwite kan were ko den wede naga jeno be just share mi ci weka Facebook da di neno lane de kon la weka la video lan yike lan ka share ko riudi en dial ke te ka kon da mandan mi ci video che share gwasmo ka social media ka Facebook shela do nene ajana to blok ka diet mana gan ken gwane gan chena lugo no nene alagat ajana gat point de charge de gurno jen baje ngeke yo jana chagat chaja de nge kungu chaja de nge ke yo kuan gadamo waje nge ke yo be pit be tijek be kalat I want to share that video ko de konen ka togde ko gor kona bana mendan lero de bana je ngache mutu gona I want to share that video with you wait for me be nyora yekel kuan min nagad wala na gorno be lel kelode bamandan la de rammo beje goro beje nywaka na ken okay bi kon lingwase me enoka ta dan dong de kon lingaja okay tede man na bun dia tientan te ga ban to mo dong goro de lat kon ke cho mo tor bu ki gam dia dong riu gam tungwan chi di jek teman yar ka tiche man ken tiken ka tetan ke ma jag ko dong bu go chuer ka ko riu gam tungwan ta chi go chuer ka tiche man ken tiken ka tetan ko langi yen gat ki yo ngot kan kwa la wi no gat long la no bu gat la nyu je ko mo ji ki yo wo mo ru mi chi bu ji gat wo jak
moyon du kaja bi ko ngok agwa man ko ci yo ta ngej be ko to ba yo ba ka kana ne kiji ba ka kana ne kiji landu kiji bi chuer be ko to ma chang agwa mo yo mi ci go ngaji ci chuer ja to ne chang ko ga gi je bi ko de bi ko re mo ci ba mo ta do ko man da ko to dong da do da o kan ra ko ci ngaji la do la kan chang tal wem dong da le jeg do ko da do da la nang ku chang ko ci ngaji la e jara ma la ngol la ka nang chang go ma ne be ku to go be yo ba kan wa dong be jal ma ci je be ku to ko ga drang na wa ma ne yo be yu be ku yi du ko we ta la do ra ta le chor wal ta la ngo ta la mi je mi ci men ta do ra wal ke jen jira me ngi ngat ke jen chang je ko ne ko chi ngi ke yo o dung no dung mi ta lo chi ngi ke yo ta do ke jen we mo na de kon chat mi to de kon la kan ki gan kon ko chi kon ga chi kon de ngi ke yo ke no mi ci gan mi chi ngi ke yo ci ngi ye chu ko ngo ino la ma ga kem je ko mi wi go pa la chi bia kem je men che ngi ke jan ta mo na te la gwa be jek tan ya be po be yo bo go kwal gwa mi dong go ma ne chi kon bu be la wona ko dri ko yen gwa na gan ke yen ne tan ngi ga de je ka do mi je de no chwa ga chwa ngi yo ngi de ga ka do bo dong de ra ro la de ka je run ko mi wi ngi ga ka yo bu gui no yo bu ga de ten bu gui no dong de e jin bi ro ma na na gwa ya jor ko ta la ram la ne ni ta chi dit bu de no dong li bi yo ka ram dong che la char dong e gwa de chu bo chen ram di de bar dong bar la de ka la be we no dong gwar te ga dwar be yo ba ga je ka gwan ka we mi chi we mo na chi gon bu nyam mo je ka gat kon bu ko we je ga long be gat ngwan long ba ga yar mi chi gon bu ga ta chi ta mo na de kon gor di de kon gor gat kon chi kon ga bu nye ke yo ngo ken ga kwa ko te ga du da ro ti bu gat ki ti de kon ga gwi ke kwi gan ko jin jiran miti ko yo ka janta mate chi bo nga jurun dom bi yo ko tro bu ka lawo ten ko mi chi gat ko mi ko ngi ko yo ke chi lawo tel yo run jiran ko la ten ka tam dong bi yo bu ka tel ke ji mu ko tel run ka gar ko chi ko yo ngi bu gat ko bu ko chwer ka mi chi ra ga de chi lo de chi dong ba ken mi yo gat ko mi ko ngi ka do mu gwa do gor ka ke bi ka ngey ko di bi ka ngey ko yo la lat ka ne ka ani yen dial point kun bra mo te ka gwa bra mo te ka gola bra mo te ka chienda mu ba ora mu gat ke la jan en tan mu dong rom dun bi gat kun bi ga ngey no o tan mu dong rom dun mi ci gan mi ci rungal ba da ko bi ñol we dong da yo je ke je wala mi guran dul gor ka de bi jaw di tuba dul gor ma be tuba no chu ngin je ke yo ngin je ka we dong baro da long je nu kon ngen gan kon yo ci kon bu nyam ci gat kon ci gan bu nyam te la gwa bu go tan bi gan kwa chuer ka jan mi cha ne no ta riu gan to wan ci gan chuer ka gwa shit ke mi shalem gwa sa mane kada mandan pyroch we have seen that in Okon gor kono de kon ngulel de kon ne kon de kon kengi especially gatin kon tila garatene kangini odi tuoga ne ka ran ramdan la gwan gada kana man gada so mi kon education ci kon butub ka kwidian tele duomi mo de kon de kon ne kon de kon ka lwan ka mi ger kon keja so ger la tuoga ko banodan la tuok kon mandan de ne kon de ka yar banaje ngaje no lengu chere tema gat pankien mi sha ka gurno ken ba ka ngiech tele duomi mo mi be kon won yam ka je kon shala no so de la rodi chane guru bana la tuka bana jangach
shirga mishalar kon gwase meche tok je la demanda na payrwach ka jen real truth na mo ko de gor kon bana tok ban yeleli ba ndil ngaja gwa so na me dere we kaya jen gwa dana gore de kon live video dande kon gekten ene bana nyogo jek ka another news ki another report ke tada ande kon nyam ke je lan nuari ene ban le je ka gwasen be biya taga mal bye bye